ባህላዊ ክዳውንቲ ክዳን ሓበሻ ሽፎን ናይ ኣክሱም ፈትል ዙርያ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብዘለኹሞ ዓይነት ናብ ዘለኹሞ ቦታ ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና ከምኡውን ባህላዊ ኣቑሑ ከም ስፈ ማሕዘል ኮታስ ስኻትኩም ኣብ ቀረባ ክትረኽብዎ ዘይትኽእሉ ነገር ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና በዚ ታሕቲ ዘሎ ስልኪ ቁፅሪ እደውሉልና ሰናይ ምክትታል سلام كمية قنية فتوات تخاتلتي مرة جرا English كمية قنيهم أنا الحني نلومعت كلاسنا is gonna be about I am okay ويكا I am fine دحانيا نمبال بخالوت أمارات start like a lot of options كمية جرنا خنبال خيل كنرئينا so نوت محاس كي ترسعوا بحرتنا إذا كومن زخانت دحنا إيا نمبال ويكا أنا دحنا إيا نمبال لتكما just everybody كلاتنا خمن فلدو I am fine. You fine مالتنا مالتي دحان مالت لذي when we say I am fine مالت أنا دحانية ويكا دحنا إياه مالتي. Okay. كمل لها سلام زايل لا I'm fine. Fine كمل لها. Okay. I am good. ويكا I am great. I am good ويكا I am great مالت كنتاي مالتي. Good مالت صبوا مالتي. The same great مالتي صبوا مالتي like دعم صبوا كمالتها. So I am good ويكا I am great. كنت كم نخل instead of like I am fine ككده مبال I am good because I am great كنا نخل the same تماسات تربي زلهم I am okay I am okay I am okay okay مالت إيش والتي لذي I am okay مالت أنا إيش هي والتي كمان so but like okay مالت just fine موايد ناس بتعزن تقبل لذي when you say I'm okay I'm just good or I am fine مالتي okay the next I am doing well. I am doing well. I am doing مالت مجبار مالتي so well مالت كا تصبو. By the way I am well ونكمل لها I'm well. I'm well. كستيك نت صغنا حسب قريبه well نحرتها تمام استماتي تصبو أوكي لازم سبسو well لأنه خلوا تصبو تقبل لهم مالتي. Okay. I'm doing well مالتك تصبو يجبر له just like everything is going fine or going good so we're just saying I'm fine okay I am just fine like the same ترجم يزلوا I'm doing well and I'm just fine مالتك تصبو يزلوا just رحم أهل متوقع by the way just أنا ترجم كوي كده بتغيرني كسي لا تكمل okay I am doing good I am doing good. I am good لنا نقدم سلازي I'm doing good كاتب ويجبر له so I am fine مال the options زي كنت كامل خير option مال by the way أمارات مالتي okay just another day how are you just another day how are you تأهلكم just another day الحيلكم تاي مالتي just another day مالت just another day مالت بقى أنه خالي معلتها كم زي وجهها النبرة اللي قريبة هذه مش so just I'm fine حدش نقدر ولا يحلو قد I'm okay yeah couldn't be better بتعمل اسمه هذا couldn't be better مالت زبالة مالتي couldn't مالت كان نجيت couldn't be better مالت كابزز حاشة بقى خونك and just I'm so good ليكا تعميد صبو أيضا لهم I'm very fine مالتي okay so couldn't be better كنت كم خير everything is better everything مالتي كله نجار مالتي okay better صبو لذي everything is better مالت صبو مالت كفت زحالته حد زحاش الله so I'm just fine okay can't complain by the way can't complain بهالي and I can't complain ممكن الخيل أوزي I can't أقول الخيلنا I can't complain we can't complain how are you can't complain time والتي من صرتار we can't معقوم قام دي بهال yeah مش بقولي like it's better when you use yeah من صرتاري مثلاً في تجارب جنبي okay so can't complain I can't complain كل زي خندك أمن خلياس لذي كان ترى أي كائن مالت لأن ترى تايت خوينا نحركه في إنامش لذي can't complain تيلها I can't ترى أي كائن لذي I'm good or I'm just fine مالتي تسوي إزر له okay yeah not bad how are you how's life not bad
حماق bad ማለት حماق ማለት እዩ ስለዚህ not bad እንድሕር ኢልና ها حماق ኣይኮነን ዘሎ ስለዚህ like it's indirect way of saying like it's good okay we come good ከም ባል ካሊ option easy okay I am all right ከም ተቀድም ዘለኩም I am fine and I am good I'm great ተባሃሳል ትርጉም ዘሎ I am all right I'm all right okay I'm all right try it لخلو خامس يبل مكرو okay like أف مفتحي يخون like just try it تفرحوا okay life is going on how are you life is going on هيوت يغطل الله okay so أغلب بالله مالت من التر sometimes no من التر زخون قال يكون just completely just it's another way of like thank God هيوت يغطل الله I'm alive okay thank God I'm fine I'm good okay doing great صبو يقبر الله okay you're saying just I'm fine still okay same as always this هالي تقاليا okay same always كم تقول شاعر كم لها كم تقول شاعر so just منو حدش نجار يلن كندما nothing but happened to me أما أنزقات أما نجار كايلا مالتي okay then the last but not least I'm in a good spirits I am in a good spirits Kali tells it pretty good the most amazing word pretty good how are you pretty good like the time it's a book مالتي okay so that means also I'm fine okay I am in a good spirit ማለት መንፈስ ማለት زي منافستي كلام ምናምን زي كونه አጋንንት ገለ ይኮናል መንፈስ ማለት زي like ውሽጣዊ ጥንካሬ or something ንብሎ መንፈስ ያ so I am in a good spirits ማለት ኣብ ጽቡቕ መንፈስ ይዘለኹ ማለት እዩ እሺ ክሳብ ሕዚ ረኣናዮም I am fine ከመገና ሃኑሪው እንድሕዳ ጽቡቕ ዘዚ ሃሊና ወይ ከኣድሓን ተዚ ሃሊና ከታይ ክንብል ንኽእል okay I am not fine I'm not fine well I'm not fine I would be lying if I said I am fine the grammar and complicated sentence I would be lying if I said I am fine دحاني انت لكاس حسبتك يخونني okay surviving I guess survive ማለት just منوار ማለት كم استقاليس كان أورا من بارطرح منوار ማለት ምንም ዓይነት ፊቸር ምንም ዓይነት ሆፕ ዘይብልካ just በቃ ኢልካ በሊዕኻን ምሕዳር ዝዓይነቱ survive ይባሃል so surviving I guess መስለኒ ነብረለሁ ቃለ ዘለኹ okay not so well ጽቡቕ አይለሁን በቃ okay not good thanks for asking not good good ተይልና ጽቡቕ ማለት እዩ ምሽ not so well እንድሕሪልና ጽቡቕ አይለሁ ማለት እዩ I am well እንድሕሪልና ታይላ ቀድም kan ዘለና I'm well I'm great I'm doing well I'm great I am fine تيلا ጽቡቕ ኣለኹ ማለት እዩ so not so well ተይላ the opposite okay not good thanks for asking ጽቡቕ ኣይኮነን ስለዚህ ሓያት ካን ግን ያቀኒለይ ማለት እዩ okay terrible how you doing how have you been it's just terrible don't ask me I تحتاجني it's just terrible ما زفرح ማለት እዩ በቃ like ህይወት መጨናቕ ኾነና ከሎ ሰዓት ወይ ኣብ ዝኾነ ውጥረት ክንህሉ ከለና we can use this one just a story we can ብል ንኽእል okay not so great አንተ ቀድም ዘልኩም I'm great with us life is great እንድሕራ ኢልና the opposite ka not so great ይኸውን ጽቡቕ የለን ማለት it's not great it's not good not so great ክንጥቀም ንኽእል እዚ I am not fine ንምባል ወይ ከዓ ጽቡቕ يلهون نبال نتكملوا مالتي so guys نيلو معن خلاصنا إذا بس نيرو كتل خاب هاي تحسوا خسام نروحهم we're gonna miss you guys see you next bye